He koha nui, he koha roa. Ko tōna tikanga ka tukuna ki a te ariki nui te atairangi kāhu. Ko tōna tikanga ka tukuna ki a kingi tū heitia. Engari ki hai tutuki i runga pēi te wairua. Ka mutu i whakaeke tō tātou ariki nui ki runga i te Tau Ihu ki te kawe i te mate o tana matua. Ka oati ki a homai te Ara Maurei a ka whakahokia mai ki runga o Tūrangawaewae. Nō te ata tonu nei, i whai kāinga nō te kauai tohora a Te Ara Maurei ki te marae o Tūrangawaewae. I tā koha nā ngā iwi o te Tau Ihu mō te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Ko liwai ngā waka tētahi o ngā kaitiaki. Ko te Maurei, he ingoa anō mō te momo tāmoko ka tāmoko hia ki te poho. E tohu ana i te hirahiratanga ka tāmoko hia ki te poho o tō tātou nei kuini. He waru kiromita te tawhiti atu i whakatū ki Tūrangawaewae Marae, hei kawe atu i te Ara Maurei, wai hoki he whakawhiti i te moana o Raukawa mā runga wakatere, me te tahi marama te noho ki Porirua. I taua wā tonu, ko ngā raru nui ko utaina atu ki runga i era poti e whakawhiti ana i te moana, nā reira i te whakaro ake kia moata te tuku i taua taonga. Ko Barney Thomas tētahi o ngā pou ki te whakarite me te kawenga mai o te taonga ki Tūrangawaewae. Ko tāna, ko te hirahira he māma no iho. This Te Ara Maurei really is around what the kingitanga has been supporting around kotahitanga, bringing our people together. Ino ēnei, kua whai kāinga Te Ara Maurei, i raro i te mana o tōna kaitiaki, te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.